Nannu ferħan illum. Bżejna. To minn sink il-kuluri. Wasalna, għavolju. Xċajta affarijiet id-darba. Arini. Da siex ħatkun dilin. Thank you. Ara naqra. Forza Juve, look. Anzi, voglio passare il beretta, ok? Hello, bonġu, mux nara. Il-kamera. Għajdilom bonġu, nannu ferħan illum. Il-kamera. Bonġu, il-bira wasalt Malta u għadni ma kellimx il-kamera, set naqbad l-ewwel darba u nkellimkom. Imma ġejna l-belt illum ħanamlu l-qadi, by the way, għandi ġimgħa off this week, so vera ċtata dal-ilma ta' ġirqat 4 sigħat biss għax għajtim qajma nediti xi ħaġa li għandi deadline ta' ħnar il-ġimgħa qasna fek semmejx fil-vlog ta' qabel jew le. Imma ġejna l-belt, irid immur nixtri foundation minn Lucy għax għandi t-tieċ nar il-ħat u għandi bżon, nar il-sibt u għandi bżon nixi foundation u xie affarijiet oħra insomma li għandi bżon li ma laħaqx xajt mill-Olanda u għandi bala ġuħ, ma nafx għamur nieklu, for a change għandi l-ġuħ, imma l-lum ġurnament għandi ma kill xejn li f'Mandolina għax morta l-lejzer dal-għodu kmini u għadni rtnikol, so ma nafx għamurru. Orġa ġeja nar l-erba, ovvjament, għax irrit induq għall-antiko vinajja u irrit induq mamma missu kol, so l-lum induq xaġa oħra. Imma onestament nsejt ċaw il-belt li tista' tiekol u l-lejla ħamorru għand kuġinti, ħaniffangaw ħafna so. I want to stay a bit light, ma nafx x'nistanax, ma nafx xi selid jew hekk għada Malta. Imma se naraw ix-xemx tiżreġ qed jiddispjaċina ħafna. L-outfit choice għax għandi jeans f'skur. U dil-qmiża folja tal-linen vera sħana biha, imma ma ngergrux għax tem sabiħ, so yes. Ġejna Luciano. Nannit. Imma nfilmiek. Jiena ġibt ħobża biż-żejt, bizzozz tal-Malti u xi ġbejna wara. Nfidher tajba. Qegħdin għand kuġinti u waraw naqra. Hostess with the mostess jgħidu. Da d-dib vera jidher tajb xeb proset. Naqra veduta tal-Mosta. Kemm għandkom ġummu 1 sa 10? 700. 700. ġejt nkisser lekin. F'xajnija. Taħallek xi ħaġa? Għatijak. Sorry, Bdejna. Bħal ta' Instagram jekk ħanaqtawu. Isma' il-pizzal tal-jak jaqtawa ta'. Għandi ġuħ. Alright. Bil-flok tal-inter ukoll bħal Ninu. Tajba, s-sart tiderek. Laġina. Semolina, hi. Kif konna mill-jiem meta għan niftaħ pizza Domino's. Pizza number 4. Yum. Għal-vlog. Ejdu hello, sorry, bil-flash fuċkom, ġifiri. Hello, nies! It's a new day! Dejjem nibda. L-lum Wednesday. L-lum l-erba. U edha fil-karozza mal-taxi driver tal-ġurnata. Għax l-lum il-ġurnata fejħan il-taqaw u għanna xie 4 sigħat il-rednu mux bizzejt għamil satej tutorial by the way. L-lum ġejt l-università biex nagħti tutorial in person kif kontaw. Għax kif tafu insomma jkom seguni tafu li nagħti tutorials online. U persi kont Malta, you know, might as well nagħtihom online. Naħseb it helps naqra with interaction u it went well. U insomma, saġa Britney, xofer, kif tejn? Xofer. Mill-università.
ħammorru il-belt, ħammorru għal Elise l-ewwel, imma ħammorru il-belt nieħdu għal Attico Vinajo. Għandi ġuħ jien. Ħajli kilt xi nofsija, allura vera għandi ġuħ. U wara, u suppost għandu u mamma missu wkoll. Kemm dur din kamera. ċe, law għan ixruħ, illa-llu, għaw traffic. ċali, dil-bicċa wara l-lectures demek. Uħe, ħanejdu ħafna vera għanna bżon ketchup. Naħseb l-ħar ketchup sura li għamilna meta ġejt Malta l-ħar, ux vera. So we have 2 months worth of catching up to do. So ma tantx probably ħan nivlogja, imma issa nivlogja u il-reaction għaw il-taste test tal-antiku. Inti xridbadek maħħaċ? Le għadni ma Inti ġili l-qotu ma? Le. Laqas? Ruma le. Okay, lejna ġili l-qotu. So it will be exciting. So mbagħad innurikom insomma. U dan it-traffic, by the way, jekk qatt ma rajtu traffic ta' Malta. Psychologist. Waħda, please. Mhux is-psycho. Ma da x'inhu? Kif taħsdu? Ħanġib xi ħaġa minn wara qalet. Żomma li waħda, please. Apposta. Oh my god! Ġibti li minn barra? Minna, għax ma kelli spazju. Nispera ma ġajġ wahda. Le, xixtrajt. Suppost tajba u stejdu kollox. Vera li, amen, tipo, thank you ħafna xi ħaġa li nixtieq imma ma jkunx biex nixtriha. We know, we know. We believe in you. Issa jidilna jkux tajba u nispera li stejdi, għax ovvjament ma sprovajniex, imma eżin ma kienx cheap, eżin għax. Il-gift di. U propja kont ħantijilek qabel li il-gift non. Zom, għax eċempli din. Hello! Wasalna! Għara, jena di soġobni ġiġi la doqtamma. Tajba Toskana. Ħani? Il-Malta tider tajba. Tider. Bħazzi bidik tredix li vera tmur tajja biex għandha d-dam, imma jma t-ġoblix. Tlieta, x'għandhom? Mela, aħna. X'mem li s-sebtitella? Never mind. Tajjeb. Tajjeb, għazilita. Ija. Toskana, please. Xom it-trafil mill-bot. Kemm fuq. Għasjajet li trafil. Din, il-boss ta' trafil dik. Il-ħani, trafil ħani. Ma di għanda trafil cream, il-boss. Astennejt għandi xar disaster imma ċirze, vera tajba. Dilla l-ħadda din, le, mux il-Toskana, din, Toskana, Toskana. Top il-kull. Nisam ġikom. Xi donke. Naħx tubija minn. Tajba. Top wis. My anchor's on land, head out to sea. It may be hard. You still the one they have love, the only one I dream. Oh, you're still the one from this moment Oh my god, vera li ma nivlog jasew. U skużaw l-istat li jada fiħax ma għaxna mill make-up work dal-għodu għax il-biraħ kellna tieċ li kienet raġuni għal xinżinna Malta, msomma. U il-make-up il-biraħ ovvijament u l-lum vera ma kellix abtit namel xej. Imma, hello, vera, nħosni ma vlogjajt xej dil-ġimma, asna fxie klips għandi, probably msomma rajtuhom. Il-biraħat xiftit it-tieċ, imma għalni ħafna ma nkellem il-kamera, xċant kem konti tkun busy, ħadd ġimgħa off, ma kelli ħafna affarijiet x'nagħmel, eżin tipo xogħol imma li mhux my main job. U bil-kemm ibatt il-kamera, u llum insomma jumlhom u qegħdin il-mellieħa, u bħalissa nnofsi qed nistennew il-Daniel u l-omm u missieru jiġu wkoll biex nibdew nieklu, ħanurikom x'għamilt s'issa. Diħan għandna pletter hawnhekk. Dawk il-panin il-ġa għattajt il-platter nejtukom il-verta mux li xie sabiħ ta' imma provajt. U għawnek għamilt potato gratin
bil-ġobon tal-bżar u ovvjament imbagħad irridu nsaħnuha u nixtieq naħraq ilha iktar il-wiċċ. Insomma parti hekk like barbecue. Għamilt il-profiteroles ukoll li I need to assemble mbagħad qabel ma nieklu. U x'iktar. Għandna tipo l-burgers, is-sausages u hekk. So mbagħad nurikom. Imma hello. To be honest, xtaqt tal-inħu daqsxejn break minn kollox dat l-ġimgħat li nkunu Maltax. Tant kemm ħajti kienet tkun on the go. Infatti, suppost il-lejla ħanoħroġ vlog tal-birthday u għadna qas editjajtu ma nafx kemm ħanlaħaq neditjaħ. Issa naraw fil-kas nitfgħu għajxedju tal-għada fil-għaxija bħala ġenne, ħajti bħalissa all over the place u jisni biex nsib moment kwiet naqbad il-kamera u nkellimkom. It's tough. Anyways, issa ħanħarġ barra xkulħadd ħarġ barra u jiena qed ħanqod nivlogja naqra biex jisni I catch you up. Imma dal-aħħar 3 ijiem ma tantx kien sabiħ it-temp. Kien sabiħ ħafna fil-bidu tal-ġimgħa kienet xemx, ma kienx rieħ, imma llum vera għawriħ. By the way, libsa flok ilu għandi, iżin s-sanħar xajtu. U veru, għafirubni vera l-qalbin li ma nilbsu s-sanħar ħarda xi darba l-bistu biss. Insomma, ħarġ barra. Għaraw l-irġil. Dejja misajjar. Xintom minn sink il-kuluri. Il-tops. Veru, għana Birkin Gang. Għantu għom free feet pics. Hello, it's been a while. Għaddi skużi ġimgħa minn l-aħħar darba li qbatt il-kamera slash issa l-mobile, illum is-sibt. U ma tantx kelli ġimgħa sabiħa to be honest. U għalhekk jisim qabatt il-kamera, sa mbagħad nispjegalkom id-dar x'ġara hekk. Imma bħalissa mixjin għall-Karolina u Daniel ara. Qgħidlhom hello. Daniel beda jmissjani miskin ta' u kienu taqali u ċempli li dal-għodu għalli fit nħorġu u ġi għandi u issa mxejna għal-Karolina sħal-Balzan ħajnidu kafe slash breakfast ħanamlu naqra quality time għax meta l-ġumata vera nissaparaw imma peress li għandu meta l-ġumat kellna il-ċansa għodden so għanna naqra date morning u mat post tiġi għalin uħtu u morru il-White Rocks maħħax hemm xi event ta' Malta Daily, hemm xi food festival. So morru hemm. So hello, welcome back to my life. Xejna, not being a good vlogger. Ġibna cake tal-blueberries u poppy seed, again, di ma nafx. So niddijan għod barra minn, meta jkun ir-rieħ. Veru rieħ. Wasalna, għavolja balla rieħ. Probably niġi copyright dal xiftit għaxa u d-diski. Imma ek vera illi biex nġi minn daw il-piknik ta' Malta Daily. Naħseb għadda kem ħan instama. Aw tal-graphic tees. Iwa u il-markets u kolla u il-tipo ħafna small businesses kemm nħobb. Il-problemi ftit għandi cash. So, u għaw il-food trucks u għek. Le għandi cash. Le, right. Nara, Rija. Bobs bizzej. Illa kemm tajba. Dan mhux sandwich dinja kultura. Rada. Don't touch me. Kemm huma faqa. Tal-bigilla kemm tajba wkoll. Tittajt hello? Hello. Il-tajt ma ġad li kien jiskola miegħi Rebecca jekk tfittxuha fuq Instagram. Beadberry. Thank you ħafna. Cheers, hey. Tajba? Thank you. The high shelf. Insomma, rġajna aħna. Ħaniġi copyrighted probably, imma l-ewwel waħda ra. Ġejna naraw l-Eurovision. Ejja, chef, su chef inti għax il-chef jgħad barra. Xur itrat. Għaw il-nanna. Hello. Għaw il-nannu. Rajtuni kif ġejt bil-ħaq illum għax qatnaqat il-xemx. U bil-Malti. Hair, Three, and The moment has come, the results are in, and they have been checked, verified, and confirmed. Eh bien oui, Victoria. Oh no. We will now person Laura. to deliver the jury votes from all 35 countries that took part
part in this year's contest. But always remember the jury points are only half of the كيف نرقطين وبتنقنيت على جتي جوني داري تا الشيف ويلي أراو نقرا Bladdak. هسه الفيلميات هيت هلو باكل هي لما فلوجي هيك قاعدين عندنا نيتا دانيال ويج باكل يا فيرا لو اكو هاد باكل قاعدين عندنا نيتا دانيال وعملنا بلات amatriciana الفابوريتا دانيال هلو فور تشينج هننزل لكم الإلني ما نفلوجيا وأصناف لهاي ضربة نفلوجيايت إما قد نباكيا عشان ده هنطلع اللوم لهار جورنات هسا الليلة نفلوجيا نقرا ريتمون نفوتات مبات ورا هنبقوا هرجين هنمر ناكلوا مع فاميلتي وهنوريكم انفقت 44 يوروز باش انتلا يكلمي ياي يك شهات يايدلكم لي نجياو نتأمل وما نهلش ليرة في الأكونومية تا مالتا اتيكدب عاش فيرا نشتق لي دا كله كان سبونسرد عاش انفقتها في الفلوس بارتي لي اوفيمنت اللي 3 جمعة و God bless تهرج ويك اما هنوريكم to be honest ديجا خد فيديو على الانستغرام ويك سو مش هنقط ندور كلش اما يس انا نقرا ميكستشر تا فريد الضربة او فريد اللي صولتو ما انتلاش معي ما لي فيرا ما ريالزايتش اللي نمسيا اسمبيو داو او ماي جود فساتها فوقهم كون داو وداو ويا ليه نفتكر متى داو كنا فساتي فوقهم لا فساتي كنا فوقهم داو سوما هنباكيا كلش و بروبليم عندها ضفنا شوكولاتة هلو ارجع بسرعة. Take two. Hello. As I said, Herjin مضوب في الكاميرا أو الكاميرا الموبايل. همور نفوتا كيف تيت exercising my right to vote. اللي ما نفوتاش لهاي ضربة هنا نيجي فيرتا ما نفوتايش على MP election أو مش MP elections عش ما استيقظ ننزل مالتا عشرة وصارت متى كنا مجينا so first time I'm voting in 4 years ذات 2022 10 سنين فأنا عندي الانستغرام مش هنوريكم عش obviously عندي الداتا بريفاتي مهم شو نفوتا وشكرا ينا الفوت بس عندي بزوني وعندي بزون شهر أخرى بس هايت وما تمرني يكلو سو إسا نكلمكم كمان لما نجي هاو كمان سبي هاو الشابلز أطمى جاي كاتلز جلي جاي جس كتب بون أبيتيت هنا جبت بيف أند أيل ستيو داو بيتزا دادي جاب تون بيدر ساير Two words colliding. Bless you. Daniel ma jagħmel haircut tara bil-Malta qabel ma ġiew. Danjura bas. Is-settings tal-kamera ma nafx għala qed narhom strambi. Imma hello, ħantella dil-vlog issa like within the next 2 hours naħseb. U ma laqtux for a change. Mela, ħanejdilkom xi ġra li Malta u hija raġuni għaliex kważi kont qed nibda kull klip, sorry, li ma nivlogja bla 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 bla. So, ġimma wara li wasalt Malta, so lata tal-Mother's Day, kont daqsxejn ma nflaħx fil-ħodu u kelli tazza mimlija bid-Dajra Light, jew ma kienx Dajra Light imma insomma xi ħaġa tad-dehydration. U kienet baqa li ftit u tant kemm kont shaky u kont isqas ħażin u hekk li waqajta fuq il-MacBook li jekk tafu kien għadu ġdid ċoħe as kemm kien ilu għandi ċoħe kemm ilu għandi xi 4 xhur u hekk issirtu insomma ma rridx ixelli u disaster kont ħażin ħaġeb u hekk kull darba li kont qed niftakar kien jaqbadni xi badwejja ħabba fek so għalhekk spiċċajt isu nofs wara nofs is-safra ma tantx għandi clips u ma tantx nidher my best. Imma issa sewwa so dak imbagħad ħadtu Live Center jasra vera kienu nice ta' Live Center min sewwuli Godsend ma laħqux sewwuli sakemm tlaqt minn Malta u infatti jasra l-ġimgħa l-oħra żuritni ħabibti ħarli u talatuli imma issa okay
Alright, it has a happy ending, okay? Ovvijament spiża, m'hemmx tagħmel, ma kienx pjanata u għalhekk ukoll jisni vera kont imdejqa. Imma laqwa li sewwa u sissa okay, issa għandna kemm wasalna lura Malta. Ġimgħu jumej, ġimgħu 3 ijiem. U sissa thankfully okay, ma tantx li nużaw xi 3 ijiem, imma ma nafx fil ma joħorġux iktar problemi. Imma yes, that's the update li wetkom fil-vlog u ma tajtulkomx. Nispera li ħattu għostaraw dal-vlog. Not, to be honest, mux laqwa vlog la tħiċt. Vera, etnarani, ma nafx, ma konċ konfidenti nkellem il-kamera, bu forsi jadaf moħħi. Imma, s-soltu nħosni nkun iktar my usual happy self, naħseb għax vera kont stressjata u kol f'Mejju. Issa nħosna ħafna ħjar. Ma xorta xtaqt nitfa' għax man memorja lija. Tu vera li ma nitfa' vlog issa, erġajt for a change. U pers li ħattom et ma jtiżvelna bat naqadhom for my own memories. Imma, insomma, grazzi tal-li rajtuħ u supportejtuħ, misni għamilt drinking game li tiddu t-xorbu kull darba li nidilkom, sorry li ma naqbad il-kamera, bla bla bla. Imma that's it. Narakom fil-video li jmiss. Il-lejl tajjeb, jek taroħ il-lum, otherwise il-ġurnata tajba, have a good week, whatever. U jiena narakom daqt, hopefully. Irrit niditi għal-vlog ta' Harry Styles. Għax dak on my to-do list. Iva, dak kollox. Ciao ciao u grazzi.